on 14. So the 17. Kumana na itua ria igoti muthenya wa ira, kamiti ya ithurano na mihaka ni yugite ni gutabania mucemanio na ahuraniri giturwa kia president othe muthenya wa mwambiririo kuona uria maratathi ma aria marahuranira giturwa kiu maracabithio. Oho kamiti iyo ni yugite muingi no wagirirwo ni gukorwo ikiruta maoni mao kuringana na uria ungienda kandarathi ya maratathi macio itwarithio. Nake muhuraniri giturwa kia murugamiriri wa atumia kaunti-ini ya Machakos na tigiti wa kiama kia Jubilee niwe Agnes Kavindu riu ni ahetwo ugitiri ni thirikari thutha wake kuga muturire wake uri ugwati-ini. Kwa maana wakati kulikuwa na tisho kubwa, mikutano yangu ilikuwa inaletewa furugu na watu fulani, wamenipa security ya kutembea nayo na ninashukuru Mungu kwa ajili ya serikali kunipa security. Na kuwa mwena wa Kiambu atwarithi a nduthi ni maratafaniria mururungano makiuga atongoria ao ni maraheo mikana ni undu wa kwaga kunyita mbaru ahuraniri amwe a iturwa itiganite mwena ucio. Undu wigi boda boda kia juga ni tuturite tuthukanitie. I've been the chairman wa boda boda miaka 5 mithiru nake e chairman wa taxi. Koguo riria boda boda cianjirie kuingira Kiambu ni twathukanagia kuma gatene. Ti hindi twambania guthukania horo wigi boda boda. Tukirekereria na kaunti ya Naikuru, honge cia ugitiri ni itafanĩtie mucemanio nene matatu kwarĩrĩria uria mangiteithania hari kugacirithia ugitiri mwena ucio. Kama kuko na mtu ambao anataka kuchochea vita ama mipango ambao ni ya kufuruka amani hapa kwa kaunti yetu, sasa tumeweza kukubaliana pamoja na security team ikiongozwa na county commissioner kwamba tutaweza kuwapatia ripoti ile ambao tutakuwa tukipata. Kiribotera Kameme TV, Njĩtagwo Wangeci Wanjane.